Nyuma y'amasezerano yasinywe ku itariki ya 27 Kamena 2025 hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, amasezerano agamije guhagarika intambara ndetse kandi no kurebera hamwe igisubizo cy'ibibazo byakomeje kugaragara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Breaking news, aka kanya amakuru atugezeho yizewe neza 100%. Igihugu cy'u Rwanda cyamaze gusinya amasezerano hagati yacyo n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amasezerano agamije gushyigikira ibijyanye n'ubucuruzi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga yuko ibi bintu bishimishije, navuga yuko ibi bintu kandi bikomeje gushimisha benshi cyane bitewe n'intambwe iri guterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushyigikira ndetse no gushaka buryo ki bashyira mu bikorwa amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, arimo gukumira ndetse no guhagarika amakimbirane yakomeje kugenda agaragara hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeye gutanga ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bibe byagira gutya rwose bikabana neza mu mahoro cyangwa se umutekano ushobora kuba wagaragara. Ni nyuma y'uko n'ubundi igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Rwanda cyakomeje gishinza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda muri gishimwe 1994 imyaka myinshi, ndetse kandi bikanagaragara yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanze ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo bafatanye none umutwe wavuye mu Rwanda muri gishimwe 1994 ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, aho igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kigaragaza yuko kitazigera gikuraho ingamba z'ubwirinzi zagiye zigaragara ndetse kandi zateye ubwoba bukomeye cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya turi kuvugana ndetse no mu mpamvu zagaragaye yuko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyemera ibiganiro cyangwa se cyemera gusinya amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'izi ngamba z'ubwirinzi nazo zirimo, kuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murabizi neza yuko cyagerageje no gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda bakoresheje zimwe mu ndege navuga yuko zizwi nka Sukhoi 25, hari nigeze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kirasaho igwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza yuko intambara ikaze mu bice bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije na FDLR n'abafatanyabikorwa babo bagerageje kurasa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko igihugu cy'u Rwanda kikaza kubikora mu buryo bwa kinyamwuga kikihagararaho ku rwego rudasanzwe, nubwo abaturage abarenga 10 baje kugwa kuri no butaka bw'u Rwanda bitewe n'ibyo bitero bagiye bagabwaho n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FDLR. Ariko ndagira ngo twinjiranemo neza cyane tujyane muri no nkuru navuga yuko ishimishije, inkuru nziza ku baturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi ikaba inkuru nziza ku baturage b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntego za Donald Trump harimo guhuza bikomeye igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, amakimbirane agahagarara. Ni amakimbirane bigaragara yuko biri gutera intambwe ku yindi, ariko nanone nubwo ibi biri kuvugwa ndetse kandi nubwo biri kugaragara hagati y'igihugu cy'u Rwanda yuko intambwe iri guterwa mu gushakira igisubizo cy'amakimbirane hagati y'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se leta y'igihugu cy'u Rwanda n'igisirikare cya Kongo na leta y'igihugu cya Kongo, ntago bibushije yuko umutwe wa 23 wo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda usatira ibice byinshi bitandukanye. Nk'ubu tuvugana aka kanya umutwe wa 23 hari uduce dutandukanye bivuga yuko ukomeje kugenda ugira gutya ugasanzasanzamo abasirikare cyangwa se ukomeje kugenda udeployingamo abasirikare mu rwego rwo kugira ngo ubone buryo ki ngo ushobora kurinda ibice uyu mutwe wigaruriye. Ibi ni nyuma yuko ngo igisirikare cy'uno mutwe kivumbuye amakuru akomeye cyane akomeje guturuka mu butasi bw'uno mutwe, aho ngo uno mutwe uri kuvumbura amakuru yuko hari imigambi mibisha, imigambi simusiga, imigambi kirimbuzi iri gutegurwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kagaba ibitero mu bice uno mutwe uherereyemo. Ibi rero uno mutwe uri kuvuga yuko ugomba kubirwanya kandi ukavuga yuko ugomba kwihagararaho ku rwego rudasanzwe, nk'uko kandi amakuru ari kuvugwa biravuga yuko uno mutwe wamaze no gushyitsa abasirikare benshi cyane mu bice bya Migeri, muri Rubero, mu misozi ya Katiri ndetse n'ahandi hatandukanye mu rwego rwo kugira ngo uno mutwe ubone buryo ki uhangana
n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka hagati mu gisirikare cya FARDC ndetse kandi n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu bafatanyabikorwa babo bari kuvuga yuko batewe agahinda kandi babajwe bikomeye cyane nuko hari amasezerano yabereye i Doha muri Qatar agamije kureba buryo ki imirwano yahagarara cyangwa se umutekano waboneka mu bice byinshi bitandukanye, ariko bikaba biri kugaragara yuko umutwe wa M23 udashaka guhagarara, ukomeje kugenda wicumacuma mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kandi ngo n'umutwe ukomeje kugenda wicumacuma mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ibi nanone nubwo ngo igisirikare na leta ya Kinshasa bakomeje kugenda babivuga, ngo biragaragara yuko ibi byose uyu mutwe wa M23 uri kubiterwa n'amakuru uba ufite akomeye cyane akomeje guturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'amakuru ari guturuka ku biri gutegurwa n'abanyepolitike ba Kinshasa cyangwa ba leta y'uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo we ukomeje gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo agaragaze yuko agishyigikiye cyangwa se agishaka guhangana ndetse kandi no gukorana bya hafi n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga yuko ngo kigomba kwinjira mu bice byose byara muri Uvira, kikarekipera cyangwa kikarinda iriya misozi ya Uvira, bitewe ngo nuko mu gihe ngo mutwe wa M23 wowe umaze gufata imisozi yose yo muri Uvira, ngo ibintu biri buze gushyira mu ihurizo ndetse no mu kibazo gikomeye cyane iki gisirikare cy'u Burundi FDNB, aho kivuga yuko ngo mu gihe uno mutwe waba wamaze kwinjira mu misozi yahariya muri Uvira, ngo uyu mutwe uzafasha Regi Tabara kwinjira ku butaka bwa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko n'ubundi igihugu cy'u Burundi aka kanya turi kuvugana ngira ngo dukomeza kubigarukaho mu nkuru nyinshi cyane tugarukaho, aho igisirikare cy'u Burundi aka kanya ngo kigarijwe gikomereye cyane nyuma yo kwikanga ibitero bashobora kuba bagabwaho n'umutwe wa Regi Tabara umunsi umwe cyangwa se uwundi. Ibi rero biri guterwa n'ubundi biri gukomeza kugenda bigaragara ku mirongo y'embere ku rugamba, ni mirongo y'embere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ni mirongo y'embere ku rugamba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho nakubwiza ukuri ko igihugu cy'u Burundi aka kanya kigarijwe, aho nakubwiza ukuri ko igihugu cy'u Burundi aka kanya gikomerewe cyane kandi kiri mu bibazo bidasanzwe, kandi bikagaragara yuko uko ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ariko bikomeje kugenda biza mu ishusho yihariye itandukanye niyo twajyaga tubona. Nshuti bavandimwe, rero ni byinshi bikubiyemo amakuru menshi cyane bikomeje kugenda bigaragara ku butaka igihugu cy'u Burundi, kandi ni byinshi cyane bikubiyemo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwaba mwabimenye yuko se umutwe wa M23 cyangwa se ihuriro rya AFC M23 bamaze gufata umwanzuro yuko ibice byose byabereyemo imirwano abaturage batuyemo abenshi abasenyewe n'intambara bagiye kububakira, ndetse kandi bagahera ku bafite imyaka guhera ku myaka 55 kuzamura. Aha ni bikomeje kugenda bitangazwa na AFC M23, aho bari kuvuga yuko bari gukora igenamibare ry'uko abaturage bagiye kuzajya bagenda babafasha ndetse kandi bagakorana bya hafi n'abaturage, aho n'imiganda ishobora kuzakenerwa cyane kugira ngo abaturage basenyiwe n'intambara hano kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse kandi imirwano ikomeye yabaye hagati y'uno mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibikomeje kugenda bigaragara kandi nibikomeje kugenda biba ihurizo, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aka kanya gikomerewe cyane kandi kiri mu ihurizo rikomeye cyane ryo kwikura mu makimbirane akomeje kugaragara mu kino gisirikare cya FARDC, aho biri kuvuga yuko ubwumvikane ndetse kandi no kutumvikana gukomeye cyane hagati y'imikoranire hagati y'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 bikomeje kuba ihurizo. Benshi bagapropoza yuko abasirikare benshi ba FDLR bashobora guhindurirwa amazina bagahabwa amazina y'abakongore bakaguma ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bakavuga yuko aba basirikare bagomba gufatwa bagashyikirizwa igihugu cy'u Rwanda, ariko bikavuga yuko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo we yabuze aho atora ndetse n'ahareka, kuko ngarareba kureka igisirikare cy'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukwezi jenoside, agasanga ngo azabatakaje imbaraga nyinshi kandi ngo izi mbaraga zizamugora kongera kuzubaka mu gisirikare cye, kuko binavuga yuko no ku mirongo y'embere ku rugamba aho umutwe wa M23 wahanganaga n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
byagaragaraga yuko FDLR ari igerageza kwitambika ku mirongo njyarugamba, aho navuga yuko iyi FDLR ngari yageragezaga kwitambika ku murongo njyarupfu mu bice byinshi bitandukanye, kuko murabizi yuko mu misozi itandukanye duhereye hariya muri teritwari ya Masisi, hariya za Rubaya, tugiye Bihambwe, tukikoza mu misozi yahariya muri za Mitumbara centre hariya muri Sake, tukerekeza mu byerekezo bigana za Mweso, twikojeje hano muri Nyiragongo mu byerekezo bya Munigi Busove, tukajya mu Kibati, tukajya za Rushuru, mu misozi ya za Kiwanja, Nyamirima, Kinyambo ho Kagera, tukajya za Rwindi, tugiye Rubero, Kamandi, mu misozi myinshi itandukanye. Twagiye tubona yuko FDLR ariyo yagiye yitambika cyane ku mirongo njyarugamba, ndetse kandi bikagaragara yuko abasirikare benshi ba FDLR bagiye batikira ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho ngo barwanaga bavuga yuko n'ubundi ibice byose bari kugenda babakuramo ari ibice bajyaga bakuramo ubutunzi, dore yuko ibice byose bitandukanye bagiye bakuramo aba FDLR ari byo FDLR yajyaga yifashisha itwika amakara bakayagurisha akavamo amafaranga abafasha kubaho mu buzima busanzwe, ndetse kandi ari byo bice FDLR yari yarahawe kugira ngo igicukuramo amabuye y'agaciro. Murabizi neza yuko uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yatanze n'ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo agerageze gufatanya n'uno mutwe wa FDLR ugerageze kumurwanyiriza umutwe wa M23, ariko bikaba iby'ubusa, aho umusirikare wa FDLR mu gihe imirwano yari ikaze muri Kivu y'Amajyaruguru, mu Kivu y'Amajyepfo, yari yemerewe amadolari 400 mu gihe baba bagize gutya bagakura umutwe wa M23 mu bice uherereyemo, by'umwihariko mu gihe kingana nibuza nk'iminsi igera kuri 4 buri musirikare mu FDLR mu gihe yabakuye abasirikare ba M23 mu karere kamwe cyangwa se mu ntara imwe, ngo bifite uburyo byagendaga bigenwa n'igisirikare cya FARDC, ariko iyi mibare nubwo yagiye igenwa n'igisirikare cya FARDC ndetse kandi ikagenwa n'abanyepolitike b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntabwo byabujije yuko igisirikare cy'umutwe w'Ineza Sarambwe gitsinda kandi kinabikomeje cyane igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Benshi bari kuvuga yuko rero ino ntambara nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Katari bari kugerageza buryo ki ibintu byagenda neza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, imirwano igahoshwa cyangwa igahagarara, ariko biravuga yuko hari ibindi bihugu ku ruhande bikomeje kugaragaza yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bakomeje kugaragaza akarimi k'uburyarya, ndetse n'igihugu cya Katari ngo bakomeje kugaragaza akarimi k'uburyarya kugira ngo babone buryo ki bicukurira amabuye y'agaciro, cyangwa se babone buryo ki bashora imari muri kino gihugu kirimo ubutunzi kamere. Bivuga yuko ubutunzi kamere ari nabwo bwateje ibibazo byinshi cyane byakomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho binavuga yuko uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo aka kanya n'ingoma ariho atagakwiye kuba ayiriho. Ibi ni byakomeje kugenda binatangazwa n'uwitwa Colonel Nanga, nawe wari ufite umwanya ukomeye cyane hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri komisiyo y'amatora ya hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza yuko binavuga yuko uwitwa Colonel Nanga nawe ari muri groupe y'abantu bishyiriyeho uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dore ko bivuga yuko uno mu Perezida atari yatowe, ahubwo uno mu Perezida yagiyeho kubwo mugambi w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse kandi akagirwaho kubwo mugambi w'ibimwe mu bihugu bya hano muri Afurika birimo Egypt ndetse bikabamo South Africa, byari bigamije kureba buryo ki bishobora kuba byakiraho umuntu bashobora gukoresha mu buryo bashaka, bashobora kubwira uti kora ibi, hagarika ibi, maze ubundi ubucuruzi bwabo bukagenda neza. Ibi murabizi yuko ari ibintu bisanzwe hano muri Afurika, aho umuperezida ashobora kuba yagirwa igikoresho ku nyungu z'abantu bamwe, byaba ari ku mugani w'Uburayi, muri Aziya ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aha no muri Afurika bikomeje kugenda bigaragara yuko hari bimwe mu bihugu bikomeje gushyigikira uno mugambi wa biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, bikomeje kugenda bigira uruhare rukomeye cyane mu kwishyira abaperezida hano muri Afurika kugira ngo bakomeze bayoboze icyuma bimwe mu bihugu bya hano muri Afurika. Kandi bivuga yuko nubwo abantu babeshya ngo ubukoroni bwaracitse, ariko ubukoroni ntabwo bwigize bucika, ahubwo mu system Afurika iri gukoronizwamo aka kanya ni system iri kugaragaza yuko ishobora gushyira aharindimuka Afurika yacu, ndetse kandi by'umwihariko na kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba, kuko nk'ubu ngo imigambi ikomeye cyane igihugu cy'Ububiligi ndetse kandi n'iby'igihugu cy'Ububiligi kijeje igihugu cy'u Burundi yuko bazabafasha buri kimwe cyose gishoboka bagafatanya n'umutwe wa FDLR.
mu kubahereza bimwe mu bintu aba FDLR bakenewe. Biravuga yuko ibikenewe rero kuba FDLR bikomeje kugenda bitangwa n'igihugu cy'Ububiligi birimo intwaro ndetse n'imyambaro n'ibindi bitandukanye, ngo bikomeje kugenda biyobya igisirikare cy'u Burundi, bakabona yuko bitaweho kandi ngo igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwisanga aharindimuka. Ni igisirikare cy'u Burundi aka kanya nakubwiza ukuri yuko uko umunsi ugenda uzaza undi niko ibibazo bikomeje kugenda byiyongera, kuko biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko amakimbirane hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na societe civile y'igihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bibambira imbere, cyangwa se bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi bikagaragara yuko bikomeje kugenda biba ihurizo nk'ubu mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Abaturage, hari abaturage batizewe, aho bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi witwa Everett Ndayishimiye akomeje kubita abagambanyi. Ibi rero bikomeje kubabaza abaturage b'igihugu cy'u Burundi, bakavuga yuko umuperezida w'igihugu atagakwiye kuba yita bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi yuko ari abagambanyi. Ni nyuma yuko mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'amasasu mu masaha y'ijoro ndetse no mu masaha ya kumanywa. Ni nyuma yuko kandi Everett Ndayishimiye akomeje kugenda avuga yuko hari bamwe mu bayobozi bafatanyije kuyobora igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragarwaho n'imigambi y'ubugambanyi, ariko ibi bihuzwa nuko Everett Ndayishimiye mu misozi yose itangatanze igihugu cy'u Burundi, byaba ari hano za Muhuzu, mu misozi ya Rumonge, mu misozi ya Murara, mu misozi ya Burunga, Kashasha, Cabara, Mazuru, Makamba, Nyabigina, hariya hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, utu dusozi twose nkubwiye, imisozi itangatanze igihugu cy'u Rwanda, hariya za Ngoma, Mayuki, imisozi nka Kayanza, imisozi nka Shinya, mu misozi ya Bukiranzuka, Mureke, Ngozi, Gakomero, Nyabikenke, Kayanga, Kirundo, Kimeza, Kamana, Burara, Rugera, Ngomo n'indi misozi itangatanze igihugu cya Repubulika ya Tanzania. Aha hose ngo hakomeje kwashyira abasirikare benshi cyane, ngo ni mu rwego rwo kugira ngo uwitwa Everett Ndayishimiye yizere umutekano we, kuko ngo yamaze kumenya yuko umwanzi atazazatera aturutse. Ni nyuma yuko ngo bamwe mu mpunzi zahunze igihugu cy'u Burundi zikomeje kuvuga yuko zizatahuka mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda igaragaza yuko ngo itizeye yuko aba bantu bahunze igihugu cy'u Burundi bashobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bazanye umutekano, ngo kuko ngo bababajwe bikomeye cyane n'imyaka bamaze hanze y'igihugu cy'u Burundi barabujijwe kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko ibi nanone Everett Ndayishimiye bikavuga yuko ari kubikora yirengagije yuko n'ubundi uruhare rukomeye cyane rwatumye aba baturage benshi muri bo baguma muri biriya bihugu by'amahanga, byaba ari bya hano muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika, ari uko Everett Ndayishimiye yakomeje kugenda yirengagiza yuko aba baturage bababariye mu misozi itandukanye ndetse no mu bihugu byinshi bitandukanye, bavuga yuko kandi nanone nta kintu bataha bagiye gukora mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaramo ibibazo byinshi birimo inzara ikabije n'ibindi bibazo bitandukanye birimo ubushomeri mu rubyiruko, aho nanakubwiza ukuri yuko ngo bivuga yuko imishahara iri kugenda igenwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngikomeje gushyira mu ihurizo iki gisirikare cy'u Burundi FDNB. Nyuma yuko bamwe mu basirikare b'Abarundi ba FDNB guhera mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka kugeza muri uku kwezi kwa munani, bivugwa yuko abaturage bamenye amakuru yuko igisirikare cy'u Burundi abasirikare badakomeje guhabwa umushahara neza, bakomeje kugenda bawuhabwa ibice. Ibi bikurikirwa n'ibyo Everett Ndayishimiye yakoreye bamwe mu bagiye ku mirongo njyarugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu basirikare baguye ku mirongo njyarugamba hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ababyeyi bari bafite abana mu gisirikare cy'u Burundi bagategereza yuko nibuza imirambo y'abana babo yaza, cyangwa se abagore bari bafite abagabo mu gisirikare cy'u Burundi bari bagiye ku mirongo njyarugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bategereza yuko nibuza abagabo babo batahuka, ariko amaso agahera mu kirere. Nshuti muvandimwe, rero nibikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, kandi biravuga yuko bombori zikomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi zikomeje kugenda ziteza inkeke ku rwego rudasanzwe. Ni nyuma yuko abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga yuko mu gihe ibibazo byaba bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, benshi bashinzwa ubugambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye, ngo igisirikare cy'u Burundi gishobora gukora igishoboka icyo cyo cyose kigakora operasiyo mu bice byose bitandukanye byano mu gihugu cy'u Burundi, bagasaka abaturage yuko bakareba ko nta ntwaro bafite, by'umwihariko ziganjemo imbunda n'ibindi bitandukanye. Ibi bibaye kandi nyuma yuko n'ubundi
biri kuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo ndetse kandi bikomeje kugenda byibazwaho na buri muntu wese iherezo ryabyo kandi bigashubirana cyane uko umunsi ugenda usaza undi niko mu gihugu cy'u Burundi iby'igihugu cy'u Burundi bikomeje guterera nzamba bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba kandi bikagaragara yuko igihugu cy'u Burundi witwa Evariste Ndayishimiye we kubikemura cyangwa kubigiramo uruhare kugira ngo kugaruka ku ruhande rw'abadepite mu nteko nshingamategeko ya Ukraine bananiwe kumvikana mu bitekerezo byatanzwe mu mavugurura y'itegeko yakozwe atuma ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'ishami ry'ubushinjacyaha rishinzwe kurwanya ruswa bigenzurwa na guverinoma. N'abadepite rero b'igihugu cya Ukraine bamaze barwaniye rwose mu nteko neza binagaragara, ngira ngo abari muri groupe yacu ndaza kubahereza amafoto. Ubaye utari muri groupe yacu wakwandika 078 58 70 237 kandi ubaye ushaka no kwamamariza ku murongo wacu mugari nabyo ni amahirwe twayatanze. Ni igiciro gitoya kandi ni igiciro kibereye ndetse kandi kiboneye buri muntu wese. Nibikomeje kugenda bigaragara kandi nibikomeje kugenda bivugwa, turaza kwikoza mu byiciro byinshi bitandukanye by'amakuru tuzanye aka kanya. Niko kandi nanone ngira ngo tuvuye kuri situation ku byavuzwe ndetse kandi ku byagaragaye mu nteko nshingamategeko y'igihugu cy'u Burusiya, turaza kugaruka kandi mu bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi ku bikomeje kugenda bigaragara ku ruhande rw'ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, riteganya gushyira inkiko mu bice rigenzura kugira ngo zijye zitanga ubutabera buboneye mu bice n'ubundi umutwe wa M23 ugenzura. Ibi bibaye nyuma yuko umutwe wa M23 cyangwa se AFCM M23 bicaye bagasanga igikwiriye ari ugushaka buryo ki ubutabera buboneye umuturage utuye mu bice intare zasarambwe zigenzura, aricyo kintu cya mbere cyo guha agaciro AFC M23 by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bivugwa na benshi cyane mu babarizwa mu mutwe wa M23. Nibyo kandi nanone ngo ibi byicawe baricaye babijyaho inama hagati mu mutwe wa M23 cyangwa se abagize ihuriro rya AFC M23 baravuga bati ikintu dukwiye gukora nta kindi ni ugushaka buryo ki umuturage utuye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, umuturage utuye muri Kivu y'Amajyepfo tumushakira ubuzima cyangwa se tumufasha mu buryo buboneye kandi mu buryo busesuye. Ibi ariko n'ubundi bikavugwa nyuma yuko n'ubundi umutwe wa M23 wamaze gushyiraho itegeko ku muturage utuye mu mujyi wa Goma, ku muturage utuye mu mujyi wa Bukavu no mu bindi bice bitandukanye. Umutwe wa M23 ugenzura ko nta muturage ugomba kurenza isaha y'isa 12 ari ku kinyabiziga byaba ari moto ndetse kandi n'imodoka. Ibi rero ni nyuma yuko n'ubundi umutwe wa M23 wari warabonye yuko mu masaha ya ninjoro amabandi ajya agerageza gutegera mu bice navuga yuko bitarimo abasirikare, kuko umutwe wa M23 udafite abasirikare benshi, hanyuma ano mabandi akambura amamoto ndetse kandi agashwanyaguza ibirahure by'amamodoka bakazambura abaturage. Ariko ibi navuga yuko byagendaga bigaragara mu duce tumwe na tumwe nko mu mujyi wa Goma, ho unahageze ntiwamenya yuko intambara igeze haba. Wakwikoza mu misozi ya za Rusayo, wakwikoza mu misozi itandukanye ya hariya muri quartier Birere, wakwikoza quartier Katindo, Kayembe, Bukumu mu mujyi wa Goma, ukikoza Mugunga. Nta gice na kimwe mu mujyi wa Goma ushobora kuba wabonamo umutekano mukeya, kandi amategeko n'amabwiriza AFC M23 batanga abaturage bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barayubahiriza ku kigero kingana n'100%. Ibi rero bitanga icyizere nyuma yuko n'ubundi igisirikare cya M23 bamaze gufata umwanzuro bafatanyije n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, bavuga yuko bagiye gushyiraho ubutabera by'umwihariko bushingiye ku gukemura ibibazo by'abaturage byinshi bitandukanye, aho abenshi muri bo bakomeje kuvuga bati nubwo intambara yabaye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo benshi muri twebwe tugahunga, ariko amazu yacu, amasambu yacu, ibintu bimwe na bimwe twaraje dusanga byigaruriwe n'abandi bantu batari twebwe. Ibi rero M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo bavuga yuko bagomba kubikora, ibikenewe yuko hajyaho
izindi ngamba z'ubutegetsi bakabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Birumvikana yuko rero ibintu bishimishije nyuma yo kurwana intambara y'amasasu, nyuma yo kurwana intambara zitandukanye ku ngufu, birumvikana yuko AFC/M23 bakomeje gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haboneke umutekano cyangwa se haboneke ubuzima. Leta zunze ubumwe za Amerika bafatiye ibihano abayobozi bo muri leta ya Palestine ndetse n'umuryango uharanira ubwigenge bwayo, zibashinza kurega Israel mu nzego mpuzamahanga. Ibi bibaye nyuma y'intambara ikomeye cyane hagati y'igihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Iran, ndetse kandi byagaragaye yuko bimwe mu bihugu byo muri Aziya byijunditse cyane Leta zunze ubumwe za Amerika, bakijundika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Ubwongereza n'ibindi bitandukanye byagerageje gusapotinga Israel, ariko n'ubundi bikavuga yuko nubwo Israel bagerageje gusapotinga nta kintu na gito byigeze bimara, kuko Israel n'ubundi yakubitiwe ku mirongo njyarugamba, yagerageje gukomeza kugaba ibitero ku ruhande rw'igihugu cya Iran. Babona Iran nayo irarakaye, bityo bivuga yuko Israel impamvu yahagaritse imirwano nta yindi nuko yabonye yuko ngo ikiguzi yatekerezaga yuko bizayisaba cyo guhangana n'igisirikare cya Iran, byagaragaye yuko ngo bashobora kuzatakariza igiguzi kiri ku rwego ruri hejuru. N'ibikomeje kugenda bivugwa rero aha, kandi ndagira ngo tugaruke no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho nababwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi abadepite bari gusabwa kwiga icyongereza. Ni nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragara mu mbwirwaruhame nyinshi zitandukanye agerageza kuvuga icyongereza, ariko bikagaragara yuko perezida Evariste Ndayishimiye ngo icyongereza cye cyagiye gikemangwa n'ahantu henshi bagiye bamuha amadisikuru cyangwa se bagiye bamuha ijambo kugira ngo agire ikintu avuga cyangwa bamuha umwanya, ariko ngo Evariste Ndayishimiye agasebya igihugu cy'u Burundi bitewe n'imvugo ye mu rurimi rw'icyongereza, kuko bivuga yuko hariya mu gihugu cy'u Burundi ubundi icyongereza atari ururimi rukunze gukoreshwa cyane. Ariko ibi bibaye nyuma yuko n'ubundi biri kuvuga yuko hari n'abandi badepite bagiye boherezwa mu bice byinshi bitandukanye ngo bagerageze kuganira n'abanyeshuri mu bigo bitandukanye by'amashuri, ariko bagerageza kuvuga icyongereza ngo akagaragaramo amakosa menshi cyane. Perezida w'inteko nshingamategeko w'u Burundi Geras Daniel Ndabirabe yasabiye abadepite bagize inteko nshingamategeko y'iki gihugu kwiga icyongereza kugira ngo bazajye babasha gusobanukirwa ibyavugiwe mu manama mpuzamahanga bazajya bitabira. Ndabirabe yabigarutseho kuwa kane wa tariki 31 Nyakanga, nyuma yuko yari amaze kongera gutorerwa kuyobora inteko nshingamategeko mu myaka 5 iri imbere mu majwi agera kuri 98.1%. Mu ijambo yavuze yasabye abadepite ayoboye kwiyungura ubumenyi bakiga ururimi rw'icyongereza, ariko ibi bica amarenga n'ubundi ku bibazo byakomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, aho nakubwiza ukuri ko ku kijyanye n'ururimi rw'icyongereza bivuga yuko uretse n'aba badepite cyangwa minisitiri na perezida w'igihugu cy'u Burundi n'abajegajega mu kuvuga icyongereza. Ibi rero navuga yuko ari ibintu bitangaje kuba perezida uyoboye igihugu runaka kuvuga icyongereza ari ikibazo. Izi si inkuru navuga yuko ari za zindi mukunda kwita ngo ni propaganda, nk'uko benshi mu bakomeje gukurikirana amakuru yanjye hari abajya baca mu gikari bakanyandikira kuri nimero yanjye bakambwira batese ubabuza amakuru uvuga ko ibintu burimo biba bimeze nka propaganda. Ntago ari propaganda, ni amakuru abagezweho kandi aba yizewe. Nimvuga igihugu cy'u Burundi mba nkomeje kuvuga ibikomeje kugenda bivugirwamo, mba nkomeje kuvuga kandi ibikomeje kugenda bikorerwamo. Nk'ubu ndamutse mvuze ibyabereye mu bice byinshi bitandukanye uhasanga abarundi benshi baniye amabuye. Ahangaha ndagira ngo tuvuge ku byabereye mu bice by'ahitwa Nyarumuri. Ni agace kitwa Nyarumuri bivuga yuko abasirikare baje bagapakira abaturage batuye hariya i Nyarumuri benshi ngo bagera kuri 16 bakabashyira mu modoka bakabatwara. Ni nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi abasirikare bacyo ngo baturutse ahitwa za Gitega bakamanuka ku muhanda uva Gatabo umanuka Ruyigi ndetse na Nyabitsinda berekeza Nyarumuri, bagatangatanga agace ka Nyarumuri abaturage batuyemo. Abenshi muri bo ngo abasirikare bari bahawe briefing yuko aba bantu 17 bari buze kubatwara, ngari ku kibazo
ikibazo cyaje no kubaho nuko abantu 17 bari baje bafite gahunda yo gutwara, umwe muri bo bamubuze ari we mugabo, ariko ngo abandi bajya kuri 16 babatwaye. Ni nyuma yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukeka yuko umutwe wa Red Tabara waba aramaze kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, akaba nabwo bwoba bukomeye igisirikare cy'u Burundi aka kanya ubona kigifite kugeza kuri no saha.